ngithinde kubaba yemca. Namhlanje la ungaze ngikhulume nje umsebenzi. Hayi ngeke ungakhuluma Nkosi yamakhulu nami ngizibajabula. Haleluya la ekhaya ngakhululeka la. Hayi siyabonga Nkosi abantu badala. Ukuhlonipha into engithathayo. Haleluya. Ngikhambelela nje. Ukuhlonipha ngisho nyathelo kakhulu uthayika. Haleluya. Ngiyahlonipha le nto. Haleluya manje ukuphazana. Bebaza ngibanga. Inkosi phela. Ngisho umkhanyana wami bengamhlabela ngedolo noma ngakamlobo. Haleluya. Ngoba yona indlela leyo izawukhomba ukuthi hayi lo muntu lona ngimkhiphele imali. Amen. Amen. Kumele alinaye. Ngithi hayi ngokuphezela mama. Phekela ikhabishi. Phethena likhabishi ngoba uphekela. Hayi namhlanje ngathi sawupheka wena. Ngeke inyama mina. Aya. Amen. Phela ngokuhlonipha nje Nkosi yami lesithandayo emhlabeni. Ukuze izwe emhlabeni bese liyaphakama ngendlela lefanele ngoba umuntu semlahlekile emhlabeni asazi ukuthi kuyabuya yini kodwa ngoba befamily lebangamphendula kulo sesithembeleke inkulu Nkosi yami uphathane kahle enkulu Amen. asekhaya ngiyafika ngiphezulu Haleluya. ngamangisuka lapho ngingeke Nkosi yami. Haleluya. Amen. Ukubeka inhlanhla. Ngiyacela Nkosi ukuba ungisindise uhambele kimi. Ungikhanyisele. Sekufisile. Siyavuleka manje. Phela umsebenzi. Phakame isithunywa. Uvuleke inhlanhla. Kokho komkhulu. Ngasimasembe emhlabeni. Bangibheke, bangikhanyisele. Babe kunye nami. Suku nemini. Kohle amadimoni. Imoya emibi bese yakhwela. Phekela inhlanhla. Phekela umsebenzi. Phekela impumelelo. Khanya kube khona. Yonke ibe khona. Amen. Mawavule manje. Bakugwenya egameni lenkosi umsindisi soze wagcine wade ekhulumela kodwa ke uthe umoya kaNkulunkulu ngabe ngiphisa ngesimo sekuba ngumthandazo nesimo sasemanzini ngisuke ngibona uyahlukumezeka babungwenya emoyeni wakho kodwa kaNkulunkulu kufanele uhlukumezeke nesiphiwo sasemantini nesiphiwo sekuphilisa abantu mane babengwenya awukhona ukukhuleka ngoba mhlambe ukwangena kwezinye inkozo ukuthi wakade vele ucomfortable kahle ngoba lo mfule kunzima lakho ungenile usebenza ngamanzi uvela kuphi ekhaya mama wakho egameni kuzisi akusilo idlozi isithuka kuwe angathi bayiniva babengwenya bomsindisi babengwenya uthi ngwenza bongwenya ukotolele ebusuku ngwenya ube umuntu ophuphako uhamba hambe egcine uphupha abengwenya uboniswa amanzi ukhuphe ukhuleke nabantu uthi ngwele yini lethu beNkulunkulu ufakazi lokugcebele ungumthandazi and futhi sewulate kumanje masingahlanza imali nje sekufeza kwabongwenya azihlangani kahle sizathu uthumela kaNkulunkulu lethela emzimbeni wakho lesithiyo sakho asikutholi ukuphila kungako ugcine ukasuthi uhlala phansi ugcine kuze ube nolaka bongwenya phakamelana ukubona konke sathini lento ekuphethe ehlajulwana idinga amanzi ngendlela yokuthi akukhulekiswe uhlukunyezwe kusika bhokoka egameni lenkosi uNkulunkulu bawungwenya ngina uthumela ubungwenya lendlela ubungwenya akekho umuntu oyithatha wayiphiwa ngabaphansi lendlela ubungwenya iflupheka lamanzi bese ubona inkinga zabantu ifukhendiswasho ukhande bodleni inkinga zabantu uphilisa abantu wena ubungwenya ubizelwe ekuphazaleni abantu hayi ikelele engisho komine ubungwenya mhlawumbe uyayidimanda cha isiphiwo sakho wena ubungwenya uyayibona umthandazo nikele awazi bese kuphi na kuphi kwazi ukuphumela impilo yakho iye phambili kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Thule bandle. Ayithi sisizwa kaMthupha. Abungwenya sengigcina uyawudinga ubungwenya sithathe ubungwenya sihambe nawe siye endaweni yaseBophomeni ubungwenya sifike sikhuleke ngamandla futhi ubungwenya ake Mthupha yakufaka ijazi make elimhlophe kahle kahle uyabugcina ukuphekela ngalo kuphi eBophomeni ubungwenya kuyawukhanya yonke into yakho ubungwenya evaliwe akekho umuntu okuthatha akekho umuntu oyokhona into esegazini ubungwenya ukumanje ubungwenya wena uneqiniso yini ngamahlombe yengwenya phela wena manje kwenzeka so uma ngabe iphindeza kwenzeka empilweni yami umuntu make endlini wakho noma kuphi na kuphi into uyayisola ibese niphuma njengoba wena boyisola ile sithiyo sakho sekuvele asikhoni ukukhuluma kahle into lokho into umuntu wengwenya uke wayisola wena vele iba kanjalo uNkulunkulu ngoba hey awuphike ngihambe ngedrobheni kanti khona umfana bengimfuna manje usuke udibane naye sekuphume ini inyoni semzimbeni wakho uNkulunkulu. Yebo kwenzeka nje ngoba Amen baba. uNkulunkulu akathole jeselete limhlophe athole ubisi athole itswayi athole imali emhlophe engaka 10 rand makhoyi sikuphi emfuleni uNkulunkulu uyafuna nje ka5
noma kanjani sithi sawukhuluma futhi awusebenza ngabantu abantu bethe namanje kuba abahlulela abakhulekela aphisa abantu beze banikele kuye kuyagcwele layiza kuye lento la kuye wayiphiwa ngase bangasekho lase bala inkosi imbusisi Jiswa ngamthupha egameni lenkosi uthi mangwele ngabe ngiyakhulekisa ngibona into efana emshado kuwe ngibona iyaphunyuka nangibuza mangwele iphunyuka ethi maNkulunkulu labantu abafuna ukukhulekisa ngoba insila embi isuka emuva ekhaya kubo abakahlangani bona kodwana ngokomndeni mangwele abenze nje khona ake bahlangane phasa babhobokele ngoba manje ke sigcina nje ke sikuveka ini manje ke inhlela yabo nabantu bazakuphunya bephambili omunye ufuna ngabe kuphumela yedwa angaphumeleli nomunye anifuni ukubambisana njengomndeni njengesusa mama wena nodwa mangwele sekuzwa manje ke uyidona manje uyaphila yedwa nawe uyaphila uyiwani omunye uthatha ngathi ngaphumela mina akukho ukuthi ngathi umuntu ngathi ngaphumela dadwethu azaphumela ubhuti wami inokweni ngathi ngiyagcekana angagcina ukuthi umuntu ngithatha nini kodwa nantha anithakathani imfihlo isala khona kumama umzala ufanhlase phansi anikhulumise kahle anihlanganise uzokwazi ukukhaya ubhleke imshado ubhleke imali ubhleke umsebenzi ingakho namhlanje nihlukumezeka yenze ibhini ama-relationship niyahlukumezeka akukhanyi lutho egameni kusindisi haleluya befika deliver even nemsebenzi manje wena uqabaka nini ukuthi ngabe uyayibulala ngabe uyathi uyahamba longaziwa khona awutholi nje wena kahle usadiveli umuntu awathi kumele wende kuphi ushiye kuphi khuluma ngini amen manje make uthi mangwele make manje ngabe siyakhulekisa egameni kusindisi sikhulekisa endaweni yakuphi yasehlane egameni kusindisi sisusana izinto lekhona kuwe empilweni yakho wena umshado kuwe uzawushadwa ngendlela enhle ngendlela eright ngendlela efanele ufuna ukukhulekiswa kakhulu ukhulekisa impela ugcine wenza naloko ngabe ngikubona kumina emoyeni hamba ehlane uzile uthole manje ke iduku eliblue moya kuphi endaweni yasentabeni sikwazi ukuthi sike sikhulekise sithule makhandlela azabe u7 langakhala khaya zakhandlela ahlukahlukene uyazi kuwe ngibasimo semali simo senhlanhla simo semshado yithi siza kumele siza slowly kwenzekani ke bathi abantu abadala mabalele baseke emhlabeni bayafika kuwe ekhaya bakuthole ekhaya wena ungekho ekhaya manje ke ebaleni ngathi umuntu wayikhona manje sizomthole ekhaya umuntu lethile asimtholi manje ukhala ulispect ngohambe wena ekhaya wangabika nje kuphi emadozini naku la ngifunda shona ke manje njengomuntu osuka la ahamba eJozi ofuna umsebenzi bangambikala ekhaya emsalo uthi mama zala wena cha lingamangalo komkhulu umntana ungambile manje usendaweni yakuphi ukhashile manje mfune nomsendaweni ethile uyofuna indlela emadlelo ahlaza ngoba ufuna into enhle ethamba kwakho wena kodwa mayifike ekhaya wena akuthola mawese manje siswami egameni kusindisi uthi umoya kaNkulunkulu lo muntu ongene kuwe njengamanje ukhokho wakho lo ongena kuwe bekumele ugcina ube isangoma ngibahlele kumhlophe ingako phela makwenzeka izinto wena uyibona izinto njengoba zinjalo mangithi mina ngicela ukuthi nakuzeni ufuna kwenziwe u1 no2 nekhaya kini nakuphinde kuhlahlelwa into wena uyibona kuqala lo muntu ohlumeza wena unkhokho wakho manje ubuye bese futhi yagucuka atendisa ndodza angawo ukuthi gcina mhlawumbe umuntu wesilisa kuwe gcina akungabi umuntu yathi uyalasta naye uthuma kaNkulunkulu manje ke asithwele ibhayibheli lebungoma nikwazi ukuthi manje ke siyokuphahlela entabeni sikwazi ukufanga le mantini siphakamise ini manje ke lo muntu ongikhokho kuwe asebenze imankosi ugcina kuba umuntu owulapha endabuko ugcina umlaphi nenkosi ukuthi ahlambuluke nje kuphela hlambuluke bese ubheke manje ke lenhlanhla nemsebenzi nempela inkosi imbusisi ngine ukuthumeza wena kakhulu make nompilo sibuye kuwe mama uthi uNkulunkulu manje nathi mama ngiyakubheka mama njengamanje mama egameni kuNkulunkulu uthi mangwele kahle kahle lapha kuwe phela bona awusebenzi manje ngoba nabe mama wena awusebenzi nabe usale kuwe umile nya kunabantu wena onawe emsebenzini abathi bona manje ke yini nale senza ubuli nalo senza imali bangagcina bagxeka bangagcina bakhuluma ngama ngabe manje kusuka ini manje ku isibhobo manje siwa imali yovela ini manje ke inkinga empilweni yakho egameni lenkosi ke umsindisi kuze le ezihlaphazele inkinga zishimane phakathi hamba umfele ini isidinzi ufike useluke esigangeni bese shima lemhlophe lakhe isidinzi bakwaloko bese wena uyahamba uyawuphi ekhaya ufike ekhaya ufike phakathi manje mfakele ebese bakho so uyafuka abe ihiphike lento lapha imhlibiza ini inabantu abezenza kwakho abafuna ukubona ukuphela phambili ngokwempilo inkosi ibusisa amen balenkonzo babaninga babongwenya nawe babemamba sesifike sonke sifuna kuba amazwi enu aphakama inkosi inibusise amen sizivayeni inkosi ofisi bami sikwazi ukuphuma siye emakhaya haleluya abamele siyabonga mhlongo
Nkosi sitawuhamba ngamunye ngamunye Sinakwenda konke Anaba wena ngegama likaJesu konke okwenzayo kwenzeka sibika kuwe imihla bagade bakho balonde kebeke kusiyowuphathela usilonde manje naphakathi. Haleluya. Ushapho inkosi ikusisi. Mabe lapha emantini akudala kumanzini. Ziyakuya manje lapha. So sambele semantini babe ngwenye sambele semantini babe malinga sambele semantini lapha ke cha. Hayi lapha kukamluma liphethe mina la emabona. Khulekana akekho umuntu onithusa lapha khulekana. Yimini nje la kakhulu umuntu ngakuthuma emlusa kumina nemlungu.